Nila Aganda Naha Ani Parakapuru Sakre, Maram Karigino Kande. Jay any Helaglaba Manipuri Losilu Yadraba Iranga, Sigi President Rule Manunga Sida Tampakima from Kayam the Fab Punbagi Betaldosing Leptri. Matanga Sida Shirui Festival Naxilak Pagaloina, Chip Secretary Mike Digi Nahuna Amuk. Lakado River Sida Festival Sigi Damakta Chapchava Security Yobi section Torans in locally, Dizzy Masamak Urkula Chatuna Yingsin Cray Aduga. Social media Kihan Kangalakli Basigi Sendo Warol Singsu Kayama Torakre Aduga. Kihanna bagi damakta tonga sing sandok pada thaja begin haibu wafam kiyama fongdok tuna Shirui Festival asigi damakta chapchana sem saba loire miyam hupna thorok tuna yaubiyu haibu wafam asi amuka thamlakli. It is foolproof. A lot of reviews have taken place. DGP himself has visited Ukhrul and Shirui, and everything is in place. There is no need for any worry. This is a festival where I urge the entire population of the state to participate. It's a good time. We have all been through a very sad period in the last 2 years. This is the first time that a festival of this scale is being done. And I would urge everybody to fully, wholeheartedly participate and enjoy the festivities in the spirit of, oneness and unity. That is some unknown group, there's some mischief. Or after that, a lot of clarifications have come. And adequate arrangement, there is no need for any kind of fear. People can go happily and enjoy their stay in the festival. Nothing untoward is going to happen. You see, these mischiefs keep on happening. But then good that clarifications have come. But I just urge people to not spread these kind of rumors also. These are mostly unfounded. They just are meant to generate panic. But adequate care is being taken for a very peaceful and a very joyful festival. Matang asida ikoina ningsingbu yabu wafum ama haiba taragadi Manipur haidiba state asigi oina leidiba irang asina maram oiduna lengak leitaba matam aduda inauna president rule thamjilakpagi matang adwaida miyoi ke amagi maikedi thak thak nikkai kineringi matam aduda March thagi adwaida oiramgani highway hangdokani haiduna chief secretary masamak thoraktuna meda sing the fresh briefing piba matamda maitai sing karamba matamda highway fauduna chatpa yaragani ningtamna chatpa yaragani haiduna hangkiba wahang adugi pakhumda Atuba matamda makoina security yo ibe section thorangsi matik chana lokale atuba matamda yaragani matamadu da media sing fawa puduna chatkani haiduna yamna southongno phongdo khibo wafam Open the National Highway 02 also. Deployment has been completed almost. A little bit of extra deployment is required. That also will be done very soon. And then the movement is still happening. It's not that movement is not happening. So when can the meters safely travel to Silchar or Dimapur by road? Time frame I can't tell you, depends on a lot of things. But then I expect your support also. I would invite the media to come with me when we go to on these roads. Union Home Ministry ki order makada governor amasung chief secretary ki maikei digi notice soktuna state bus transport service haudo kiba numit aduda oi kiba saktam aduna masini Haukiba thagdo asina highway hangdopagi oiba thagdokni haina laukrasi nahauna lakliba Shirui Festival gi oina lokhalakliba checking tawrang ningtamna security na ngak senduna chalhangani haiduna bus fawu sem saduna leidiba asida karam maongda lakadoribano Mamangdi lengaki maikei karigumba highway hangdokpa matamda ayat apan pirakpa taragadi chapchaba action lokhatkani haiduna phongdokpani aduba handaki matang asidadi lenga khaktanatna security gi oiba checking tawrang khaktanatna leidiba atopa community amasung leidiba organization kaya amagi maikei digi so ayat apan sing piba yaroi haibu wafam sing phongdokli tangkhul nagalongi maikei digi su Kuki Furuki oina makogi leidiba khunsingi chipsing kaukhatuna ayat apan piraktanabagi damakta section 1 thamkiba nakal amaromda nation IM gi maikei digi su urkhulgi mafam kaya ama fawba makoina claim toksilakuna kuki len gi oiba mafam singni masida maitei chatpa yaro haiduna phongdorakliba wafam asida henjilakliba lam adu makoigi natte aduga pangthokadoriba festival asida ayat pa pirakpa taragadi chapchaba action lokhatkani haibu wafam sing Moi no mai bible khran laraga dangdang khara the toramba yai no heng alaga ukhulda Kuki ki village kya lege laiba yaro harisini registrar yaro adudi ai ese tangkhula mo wina ukhur district mo wina ai dum haira gya buko hadak Shirui lili festival sida krimbo kuki na head disturb toba hena haige Kamjong district ta ukhur district ta akhoi tumi na laiba nate akhoi sonba mi nate buko ado moi ngara na han laraga sida
refugee ဝင်လာရကငရှိစမိုင်းနာဖောက်ဖို့တော်တော့ခွိုက်တမ်းမတော်ပြရခွိုက်နှုံရှိနေစီ refugee ဝေကရာ illegal migrant ဝေကရာခွိုက်နှငရှိဖောက်ဖို့တကနာမတခွိုက်ရလဟမီစင်းတော့ချက်ခရိုတန်ခရိုခုထားဘလိုက်တဲ့မိုက်ထားခွိုက်တော်ဘလိုက်တဲ့နော်အဲ့တော့မွိုင်းနေဟက်တာမပူဒူမစခန်းဒဒနာဟက်တာมาอดูเต่าเดินอดูเต่านั่งงำบ่พอตุ้มเต่าเลยดิอดูดีอควายเดีอดูยาโรเหบอดูน่ะเต่าบ่งำเลยดิไอ้ที่ไฮริชินี่เต่าบ่งำเลยดิเต่าโรก็กรีทบปราดุมยังเสบ हंदकी मतंग असिददी लंबीदा सिरोई फेस्टिवल यावब लाकपदा अपनब पीबसिंग चपचाना थेंगननबगीदमक्ता सेक्यूरिटी की सेक्शन थौरान खक्ता नत्तना अतोप कांगबु कया अमगी माइकेइदिगिसु अयेतप पीब यारो एक्शन तौगनी हाइबा वफमसिंग असि फोंदोकप मसिंग यामखलक्ली तौबतबु वफम कया अमा फोंदोकचरबसु सेक्यूरिटी की ओइबा अकनब सेक्शन थौरान लौखले हाइबा वार्निंग कया अमा लेजब तारगसु कुकी फुरुप की ओइना लेरिबा ऑर्गेनाइजेशन नि हाइजरिबा कांगबुसिंग असिगी माइकेइदिगी अदुगा मखोगी मरुओइबा लुचिंगबसिंगी माइकेइदिगी ओपनली थोरक्तुना हौजी पांथोकनी हाइदुना तौरिबा उरखुलदा पांथोकदरिबा सिरोई फेस्टिवल असिगिदमक्ता यावबा लाक्लिबनी हाइदुना मैतेसिंगना लाक्तुना मखोइना हौजी हौजी लैसिलिबा मणिपुरी मफमसिंग असिदा फावरकपा तारगदि अमत लेमना थाबा यारो हाइबा वाफम फावबा ओपनली सोशल मीडियादा थ्रेड तौरी वाचो शिरोई लिली ना फेस्टिवल अमंग के गोवेने शिरोई लिली आहे मै ले होले Angkoloy brotherhood aksi piye ichi aksi kile ne me no he ne truth tene bon he to he tiga ta he bangai lot lakison pi village volunteers so tu ni chana he no ho jala igamo intact he ka request no mo chu ichi siroi lili a he hong kile ma igamo hin paltan de ko frjon hin ko ke ki go mai lai tisan pu me he chanu ja pa he koi ma cha ahinga na ha lo li he लेंगा की माइकेइदे की सिंदुना नेचर अमसुंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट तौनबगीदमक्ता पांथोकदोरिबा सिरोई लिली फेस्टिवल असिबु यावबा लाक्पसिंग असिदा अयत अपनबा पीबा यारोय हाइबा वाफम अदुबु चैलेंज तौदुना पाउजागब गुइते हाइदिबा म्यू सुगी माइकेइदिगी फोंगना लाउरिबा असि लेंगा की माइकेइदिगी करम एक्शन लौखतकदोरिबनो हाइबदु पुन्ना मियंग ताबिनसि लाकदोरिबा सिरोई फेस्टिवल असिदा अयत अपनबा पिरकपा तारगदि लेमना थारोय हाइदुना तांखुल नागालोंग अमसुंग एनेशन आइएम की माइकेइदिगी अकनबा वाफम लैरिबा मरुओइना लेंगा की माइकेइदिगी अयत अपनबा पीबा यारोय हाइदुना फोंदोक्लिबा वाफमसिंग कया अमा लैख्रे खुदिमा असिबु चैलेंज तौदुना पाउजागब गुइते अमसुंग महाकी लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगी माइकेइदिगी मैतेइ लाकपा तारगदि मदुसु लेमना थारोय हाइबा वाफम असिनि हौजी असी माइकेइ खुदिंगमकी एक्शन तौगनी हाइदुना लोइदमक ngainaduna leire kanana ngammano haibududi lakaduriba matam asida खंगलगनी गवर्नर की माइकेइदिगी नुमित तरेनी थादुना पीखिबा मतम अदु लोइरबा फावबा खुलाई पिखलक्तबा ओपनली चैलेंज तौरखिबा कांगबुसु ngasi फावबा फाद्रि अदुगा लेंगा की माइकेइदिगी पाइखलक्लिबा फेस्टिवल असिबु चैलेंज तौरिबा असिसो हौजी फावबी ओइना चपचाबा एक्शन उबा फंगद्रि अदुबु तंपाकी ओइबा मफमसिंग असिददि फाबा पुनबगी ओइबा थौदो असि लेप्ट्रि ngasi मक्सु फाबगी थौदोक लेइरि हौजी सेकेंड खरगी ममांगदा खुम्बोंग बाजार आर्मी लागान नहा अनी फारग पूरा चखरे मरम करीगिनो खंगदे अदुगी इमा इबेन मयाम लांगनरी मयाम करी मरंगिनो खंगदे फारग पूरा चखरे मयाम वीडियो से शेयर तौबियो मारा ये असी